Omuzego kuiha abana babicho mashomero kuza kubahingira cyangirwa ngongizo muhendo gwabicha bari kutwara abakiri bato abebembezo muri Ntoroko district nibegekerezo muzogu abazira bino mu rugwa sente nebindi bintu kurabiro mu njugano tulenga tugamba nabazayire tugamba nabasayiza abakubayiha mu masomero kumanya kiki nyine kuro abakwantulora appetite y'abasayizi erugire hali yitwa abakazi bakuru yagarukira kima habana abatayita hati kumanya oba twetaga mu kusabo kwa amani oba tukoleki tiswa kumanya which is very unfortunate abo kuba kintu ekofera yongerayo oza kusanga China abakyala nkayitwa abasaba kwemera batahereza okizo kubaho kuita mu kabasayizi ngabebebese tayikaro kubaina kubakuranganiza nabo so nabo leka tukwataniza abebebese eyo musayire ngo tuyamo ikintu cy'ukizumira Ebihandiko bya Uganda Youth Development Link nibyoreka ngo abana babici 20 arigana kutanukira myaka 13 nibaje mu mbushwere. Report ahona nayoreka ngo muzogu gutekere mushecho muri Ntoroko Kasese hamwe na district ya Bundu Bujo. Sebo mugenyo mukuru. Rate eshinga okujja mu ofisi yange ya early marriage. Abana abatabafumbirwa abakyali bato. Nate ekyennaku wana mukujja bajja bonna abazadde bombi ogenda okuyita wiiki emu bbiri nga bakkaanya awo ne betusobera awani mu kyama Seka Patrick Sonko RDC wa Ntoroko na Jangu office yene yakire mshango y'abana kuyo mu mashomero myinyi bakoma mu primary chance we muyamala tuka mu primary senior tagenda webuuza tulina secondary school ziri buli sub county but zina feeder primary schools population ya primary schools ngobo banti bonna abana bagenzi bayingira mu secondary school eri mu town council wa sub county zandi badde zijjula ne tusigala tukozeeki muleka bayisike basome nuko babere bo mugaso obara amaze kusoma no baraswe baita some bayisike bangere muhura bali aho batababiya bareke musome batababiya bakabaya masomero bakabasweza mukatwe kwendesera magezi Ebimanyirwa bu district babirembaje guza kiro cy'abakazi kandi omukoro gubira Kanara Seed Secondary School umugombora ya Kanara nahura ni bagamba zerizi ale marriages abana nabashowa bwangu kandi basanga leo abanje abazeyi natina kandi umtabani wananga ni watwero mwana wangi ndamwirukiza ha police speed iwe raba masidiyo okuna kolongana no muntu wa hansi iwe cha kuyambe kizibo nikiwao na polisi kitahikireyo kiza kutunga generation ya nyeja abo abana ni basubira bane bato ne baruka mu masomero bari very vulnerable kandi moreover vulnerability eno ne batekebwaho abantu abakuru amakuru aga gashakwa Jonathan Singwire.